بله از باور دکم ایدی وقتم دستی بکن 5 دقیقه در باست ده لی سریدا از خوازم دو پیبن به زمان خوی دایک بیجم از سمد روژا دایک جهان هفته در باست دیا وازنا به زون خو شما را باش شما همه خیر آمی شما سر آمی ایرو زون نا سمینارا بنا کرمانجی کردیا کرمانجی لا شما وقت ترسو برسوانده اشکن قصه خوب به زازاکی به کرمانجی به انگلیزی پیشکش بکری. بله سلیم تمو لیکولینر نویسکار شاعر و اکادمیسیانی که هیجا قدر بلند جبو ما کرده خبات یک خباتن وی داوی کردین خراسانی پرتکاوی پر بقیمت باورکم 2 سال بری بو درکت پرتک وقت خازنه کی کره راستی نممکنم ایرو بحمو قصه بکن لی او کرتاسی ایرو حیا بکاره بمرا قصه بکش بو او کاخوه و از خوازم بیوگرافیا وی بکرتاسی بخونمش بو و سلیم تمو هلبسکار ورگر و اکادمیسین ده 28 نیسان 1972 ده لگوند مرینای باتمان جدایک بویه دبستانا سرطایی لگوند و ناوین لباتمان خطاکر به دستپیکا خوندنا بشا انتولوژیا زانکوی انقرای سال 1992 حیا 2000 دست بلاف کرنا برهمن ویجه کر ماستر خو سال 2003 ویجه بنا لاشی ده البستا جمال سوریه ده و دکترای خو 2009 دورهیل ده البستا ترکی ده 1859 تا 1959 لزانکویا بلکنته بشه زمان ترکی برسری ده 2009 ده لزانکویا ارتوکلی یا مردینی وکی اسیستان پروفسور دست بکاری کر و خباتا دمزراندنا بشه زمان و ویجه کردی مشاند لپشتی کو کردی جعالی دولتا و وکی بش نهاته پیجراندن لجنه دمزراندنا استفا کرد ده 2011 ده وکی مامسته میوان لناوند لیکولین کردی یا اگزتری بریتانیا خبتی ده نوبر سالین 2013 و 14 ده روزنامه رادیکال ده به کردی و ترکی قنجک نویسی ده نوبر 2007 و 2019 ده روزنامه دوبار ده نوبر 2019 و 2020 ده روزنامه قبون ده قنجک نویسی هلبست و نویسین وی بو آلمانی، آذری، ارمنی، فارسی، فلمانی، فرانسوی، انگلیزی، ژاپنی، کردی، کرمانجی و سورانی کرمانجکی وقتن زازاکی و ترکی هاتنه ورگراندن. سلیم تمو نهال زاننگی ها پول والری لمونپلی فرانسای دخبته هنک بر همین وی آلیه هلبست تمارا 1995 کرگن نهیلر مسئله 1996 و تلار 2020 2011 3 دنگ 2011
کشتی بای 2016 رمان چفتره جنایت دستری 1998 انتولوژی کرد شویری انتولوژیسی 2007 پرتوکین زاروکان سری شوی چیروکک 2006 و 2010 و دیسا 2019 و سه سیان چاپ ورگر راستی لیست هنک دریجه از هنک جوان بخوینم امید آباد göç çocuk ırmak امید آباد فواز حسین 2004 solgun romansı که چلمسی فرات جواری 2005 و ورد دومه هنک لیکولون و گوتارا وی Türk şiirinde taşra 2011 ruhum bedeni 2014 uzak komşu Kürt ve Türk şiir ilişkileri 2015 Horasan Kürtleri 2018 tip guestin ne ba min svar bike ne ah min peya bike tip guestina hamu helbestin muayyed taibi ji tipên Arabî bo tipên Latînî 2014 ادیتوری روژن ویژه کردی لگل ابراهیم سیدو ایدوان 2011 خلاتن کو وی ورگرتنه حیانها جبرکو از باورکم وی زیده تشتر چیبن پیرویا یاشار نابی نایر آهل بسته 1997 پیرویا حلق اولی یا رومان 1998 شراين 2011 وقفة هرانتينج بله از نخوازم زیده وقت بگرم وقت من گو فرمات و بکرمانجی به لی وقت پرسو برسوا هم کارن پرسین خود بکرمانجی به زازاکی حتی بسورانی و به انگلیزی پیشکش بکن باور دکم هر کسی که ایرو لبره کارن کردی فهم بکن از دیساجی به انگلیزی بیجم جبرکو میوانن می هنن کو تن انگلیزی بزانن کردی نزانن. The language of today's seminar will be in Kurdish as we announced beforehand. But when it comes to question and answer session, by all means, you can ask your questions in English, and we'll try to come up with short translations of answers where possible. But I would like to mention that we aim for the questions to be as short as possible, just the question format, not the comment, please. I hope you understand us in this concern. Bale Mamasa Salim, از نها دنگزنته و کرم که دستک. سپاسدكم سيدة سلاو للجوات وانت سلسلة راتنا اما بومن وبینارا یکم براستي دكارة جاكي دا خلاص بباد كارة تشتكي دي دار كوت بيشه و تشتن گرك سورپريز كارن چبين تجبر كو بومن تشتنه موسا خريبي بيجن نو geldi kurmancaraş بومن براستي تشتن سيرن انترسانن مبدأ كلام دست بکرین یک یا کو ایسا بخشید گو یا دور ده بلکه بالا و کشانده به یک گوداری کرنه تده باسا فیروزه ات که بو دل هر کرده که خراسانه دشه و تجبرویا ام بیجن یکشی سهراب محمدی بو کو شارجاند گو سه چهار محبر مخابن کوچا دامین کر از بو میوانه ویجی چوب مالاوی جمره دو تاریخ است کو گله کلام جگوتن و پیشکشی با روحی وی از خوازم دیاری روحی وی بکم اتحافی روحی وی بکم
نظام چند تشت آماده کردن اما تدی یا اساس اوه پرتوکو کی 750 رو پرچه بو و نهاجی ای سال بر پاییز و برفره دکن تخمینا نبگیجه 850 رو پلی çünkü on tev dizanın ya civarda on tev lekolinlerin on tev çetir dizanın ku gava maruf ser tişteki xabete tene bavariyam ne mistik evet ku ev tişteki ser xabeti ted gije berdesete vaki naha medil mili rast ya medi mevanem bu mesela tişteki ve men nikar bu braseri medi rabuj ceki 1000 kilometre dur hat bu ciranemin mesela yani bu ve navbera ambejin çapa Türkiye İro'da vaktek darbas bu işte diyeceğim biraz kıstın berbe payze ve vakim gote hem çapa berfrah kiriya Türkiye çapa Kurdi ya Kurmancı o Kürt'e yani ambejin bu İngilizce Fransızca edisyona kamedet kim yani işte kol Kürdistan ambejin hecayı nakaşına dikarar zamanı değil de ciddi kıymete hatına benz berve از ادیسیونه که جدا جی با زمان اوروپی حاضر که موسا بیجه بلکه پرسا پیشی او به از لخوا بکم چما ترکی من چاپ کر من کردی دست بکر و لکورینه و میتاته بیراته که 10 سال بره که از جیرانه تبوم هم تب جیرانه هبون براستی جم جیرانه هبون لورات دي من دست بكر بو نشاشم ارجون جنال جواته ارجون مثلا هن متن جمره اني بون بيجه جويرو هيرو باكي 10 سال چه بوله اساس خود ام مثلا که ام بيجن زاروكاتيا خو بيجه 6 ساليا خو دست بكريا و 40 سال درباس كر کو سر مساله تسكم اما evet işte جبركو ne sire dosta şiir cilnevi sinema çekim edebi dest bekrem az ve garsel او زمان ساری اکادمیک اساس لی و مسئله ده هلبت بسر پرتوک مقالهن به زمانی که ساری اکادمیک نسینما و کی چیروکا ما همیاج اساسی جوات دن بین چکسه کو کرد بن از باورم چیروکا وانجی چش خراسان بن چش کردستان قدیم بن چه قفقاسیه بن چه لبنان بن چه دره کو کرد لبن محقق چیروکا و چیروکا ve çüreka Kürdiye Khorasan ve Gredaya. Ece eve azebem eve parvekimane eve. Herkes bina mane. Mitat herkes bina. Bale am de bina. Bale. Okay. Eve am dest bekin. Az tam ekranı çağ benim düğmeleri rastım hani. Aha tamam. Tamam. از باسه چرکم باسه گرک شتازی بکم دبکو دریج بجی و چقدر دریج بجی نکاره همون مسئله بجی وکیم گوتی اساس پرتوکه منوی پرسه نبرسوان چما ترکی بوش برکو کردین علوی یل باکور بتایبت ایدئولوژی فرمیه ترکال سروان ام بجن وکی فاسفیکاسیونه که چیه که هون جی خراسان حتما هون ترکن هون نکرد بوی گلک کردین ام بجن لی باکور دور ببن جی کرمانجی استاندار از نابجم جی کردی çünkü بمن kurmancıya ali gramatik ve kurmancıya heri baş ya be kusur dinava Kurdin Aleviye Bakur etti ahırtın. Bimin yani embejin Samsure beje çiğe Kurmence beje Maraşe beje Sivas'a Malatya haya beje Anadolu. Le ev kurmancı standart konbejin Kurdistan'ı standartize bu je durin o jberku zedetir veşanın Türkiye şopinin او ادیسیون پیشی بود ترکی اندی از پیرا نگیشتم که از اندی چاپ دی آمده بکم ترک سر بوم جوالت وکی گله کسی حاضر لجواته گله تشت زبیجیم yani li çıka zibejim ternake çünkü çürüka kay dure dreje herhalde dedittin ya peşi ev bu de pırtazı de keseze bejim yani ev Şeref Khan ve Ahmet Khan'ı çıgotuna اساس تشتكي ايجاد نكريه تشتكي نو نديتيه همو تشتجي خو دناف نيفيسكاري وديروبناسي ومجوناسيا
Kurdî de hebû. Em binirin ka Şerefxan ji xwe vê meselê dibêje, Ehmedê Xanî vê meselê dibêje, gelo em çi fêm dikin. Şerefxan gava behsa Kurdistanê dike. Kurdistaneke vî rengî dibêje. Ev jî wergera Mala Mahmudê Bazdiya şerefnameyê ku Mihemed Salih Cuma tîpguhastiya wê kiriye piçekî modernîze jî kiriye. Ji kenarê Derya Hurmuz ku bên Xelîc îro yani ji wir dest pê dike divê bi xetekî dikije Malatya Maraşê. Em ê bibînin ku esas yani bi hezaran sala jî li Maraşê behsa kîkan tê kirin. Bo çi mühîm e? Em bêjin îro dîroknasê Tirk radibin dibêjin piştî ku Tirk ketine Anadolê Kurdistan berfireh bû. Na em ê wê bibînin. Erê hûn dibînin çi kesên ser Kurdolojî xebitiye muhaqqaq ew ê ji dîtiye em bêjin şerefname dest pê kiriye. Yani şerefname wextê behsa sînorê Kurdistanê dike vê yekê dibêje. O dibêje gelek eşîr, hoz, êl, dîr û bavkên Kurd ber bi rojava heya rojhilatê belav bûne dibêje û behsa gil û zengeneyan dike. Vê em ê bibînin gil heya kê derê heya Heratê Efganîstanê çûn. Ev e nexşeya ku Şerefxanê Bedlîsî 1570 de dibêje û nexşeya ku 21 de Şerîf Paşa li konferansa Parîsê neşaşmin dide û nexşeya ku 48 de dîsa delegasyoneka Kurdan pêşkêşî yekîtiya neteweyên yekbûyî dike ev nexşe bixwe. Yani kêm zêde çi qas ew li Kurdistanê çêbû bin jî ev coğrafya em bêjin ku Evliya Çelebi dibêje hemû Sengistanê yani welatê zinar û kevreye vira ev dere. Niha em bêjin coğrafya îro kon dibînin li gorê min li milê rastê erev rast e li milê rastê ciya sor kon dibînin Xorasan e. Hûn ê bibînin ku li jêrê jî Alî Sîstanê jî Kurd mane û heya bêje nêzîkî Düzce İstanbul'e jî Kurdane. Tabii hemû nîşan nade em bêjin yê Ürdünê yê heya cî dîjin. Werhas. Îca xanî çi dibêje? Xanî dibe hemû kes şaşxwandineke mezin heye de memûzînê de bimin. Ez Mehmed Hikmeta Xwedê de kurmanj di dewleta dinê de aya bi çi wecihî mane mehrûm bil cümle ji bo çi bûne mehkûm gere û yewab şewqe bin. Wan girtî bi şîrî şehrê şöhret yani şûr texsîrê kirin biladê himmet her mîrekî wan bi bezlê xatem her mêrekî wan bi razmê Rostem yani bezl û razm şer û em bêjin giranî bifikir ji Ereb heta we Gurcan kurmancî bûye şibhê Burcan. Evê em bêjin ev kurmancî hem welateke çünkü em di şîrê wedaî de jî kurmancî dibînin. Em bêjin vegotina Dêrsimê de jî kurmanciyê dibînin. Em bêjin em di destana dimdim de jî peyva kurmanciyê ji bo wekî welatekê dibînin. Elvira kurmancî wekî plural e niha em bêjin sazekî dewsa tê gotin yani em bêjin kurmancan e asasê ve hem ji welateke çünkü ji Ereb heta Gurcan dibêje yani di coğrafya dibêje. Ereb çi bû bi zimanê Mezopotamyayê Rojava bû peyva Rojava Ereb bû wî wextî de ev Ereb bû navê welatekî û navê neteweyekî. We Gurcan ev ne Gurcî ne. Ev Gurganihan e. Yani Goxanî dibêje ji Ereb ta Gurgan em bêje ji Bexdê bigire heya Gurgan belav bûne. Yani li şwe wextê xanî memûzînê dinivîsîne li Kurdistanê em pêşî de binerin ew ê Seddî Sedîd em ê bibînin. Ew siyaseta erdên şewitî em ê bibînin ku Kurdistan wêrana esasê xwe de xanî vê yekê dibîne yani dibe ji kedire heya kedire belav bûne. Kam Gurganê binirin dibînin navsava tê dîtin erê li ew ê binê bêje ma bêj destpêka Xorasan îro ye. û li wira em bêjin wextekî Şükürbegê Kurd Celalî ji hekim kirine.
Eşile Celaliye neşaşbim. İro çava ev gurgan de nav evde parazgeha Gülistan eden neşaşbim. Eri Livrane. İca beni bini on Kürt kuyd binin mane. Livra çe Kurdan. Şuha yani kedere çe kebe yani bura Kurdekeye. Yani Kurda kedere be çe ke Kurdan ve derece. Bece çe kurmenç ko vegan baskiren bejin. Emin abi binin kol jereci hene. Livraji em bejin hene. Le Herat deji. Le Bakure Herat'ta Afganistan'da çe Kurdan hene. İca vakimin navarokeda gotu bu. Khorasan'a diro ki ev ciye kon bine tev Khorasan'a. Yani bu veye kon bejin hekette vaki reze çiye bejin Torosu Zagrosa bejin je Khalice despep ki haya Kafkas'a biçi dur da tene dideri hene. Yani asas koyro dibejin ya sinore Avrupa o Asya'ya bejin ev Çanakkale beje İstanbul'a lede diro ki de Kürdistan buxoya çünkü dideri hene divirde o tene karit va dideriye de darbas bik. Yani çi hakim, çi aşir, çi koçber, çi embejin arteş hatine yani çune embejin mesela İskender de deriye Musul'e revan duzura darbas biye embejin Timur deriye bazı de rahatiye. Eve dike ko de mitolojiye aşire Kurda de mesela Khorasan zedel peşbe. Yani embejin jivrako koç kir embejin dersime koç kire çuali urmiye bine revan duzura cara kadi vegere Kurdistan'e goteş Khorasan etem. Şu Khorasan ji evdir asas. Yani Khorasan hamudur. Vraji karibeji Khorasan'a. Yani karibeji Khorasan hama beji ev çarçka geleki berfrahe vaktaki de. Hatta demek ki de Arabi de hors de ci hemen Arabi o rojhelat. Ama nakşane vakt bu vakt tank dibe iyice Khorasan'a iro kirne te perçe embejin ya şomali Razavi u Cenubi yani ya Bakur ya Navendi o beje ya Başur. Kurd zêdetir îro li Xorasana şomali ya Bakur zêde berbelamin. İnca ev coğrafya ku ez ê bas bikim niha ku Kurd de hemû cî tê de ne asasê xwe de. Em bêjin ev Sistan jî heye tê de. Bê hûn dibînin. Li vira mesela peyva Baxtiyarî Balawakşin ev jî ev e eşîreke Dêrsimî ye o asas 25 derece Ankara koçu evetkin. Yani havinge havan Ankara'ya bir filmek şey edip nave de gras belki ve tamaşa kirbe. Yani Bahtiyar tenevri. Payitaxta Bahtiyar'ya çiye kesin embejin rojlatil vrane az naxazım işte ki zeyde u şaşk bejim. Payitaxta parazgeha Bahtiyar'ı şehre Kürde. Yani jembejin salsala daha da li İsfahan'e Kurd hene ku em serxobun ilan kirin. Li ya Razavi jî gelek Kurd hene bi taybet li Meşhedê jî gelek Kurd hene li ya Şomalî gelek. Cem niha Gulistanê jî bînin ku Gurgan jî li derek vadire bû. Îca Kurdên Khorasanê otoktonun yan jî xwegirtîne yani koçî wira kine, koçberê wira yani li wira bûne her yan paşî çûne wira. Bi min her li wira bûne. Sarsala hafta da kitebekate nivîsandin bi Ermenkî Sebaos nivîsiye. Diburda basa bu yerên sarsala şeşem tê kirin. Dibêje di nava Tirkistanê Derxistanê de ev Xosrov Anîşîrwanê yekem pêrgî gelekî neteweyekî hate ku navê wan Kurd. Gava bahsa wat ke dibê dînê wan tune bû mecware dêrekê ava kir. Yani asas bi dîtina Hristiyaniyên bejin. Dîsa devleta Kurdgeliyan heye ve goni bibînin ku gel çiqas berbela ve asas peyva guru gel gerem meriv gerek serevsekme bimin tenê hin nokta hin ez wana dibêjim
zana و چتره وابکن 1945 هیا 1383 لأفغانستان ایرو سردست من قسمش خراسان ایرو جدست واده بو مت کتاب ده دوره درجی نویسنده بیجه وکی سیرو پن نویسنده وکی من جورجی باسکر شرفنامه ده باسا گل کل yani zengeniye jibbe تبچی درس ملوره هری مکانه وخگل اون آمده گل هیا کو de 1000 sal beri beje Pir Mansur jali Hakkari Şengalevette lura kelehe ki avatke luran bejin tarikat ji çedben paşi be mirekte ka kurda naha jidbine bendave damayen bejin ica çimam biyad bejim nahane bibin ko Şengal asas çıkacak ki mühimej disali İran'e Cebel Gülya Cülya haya lura basa penç kurd aşiren kurdun kızıl baş denekirin em vergerne ser Khorasan îro ovek ji Qiramanliya navê wan em bêjin Gulyan û Gulî, Gol, Gewliyan hene. Dîsa botanliya Khorasanê qismek şu an navê wan Cîlgen e yani ji ber heyfa gew û herfa gew û cîmê wan ê bibînin. Ku di Erebî de ge tune her peyva ku getê de heye wekî ce dibêjin. Erê Dîsa durakanlı beryap çine Khorasanê li Xuzistanê mane û Qizilbaşên Kohgulî keleha wan xerakin. Dîsa çiyayê herî bilindê Khorasanê. Îca sala şeşa de hen Kurd dişin pêşiya hûnên ku êrişî ciyên em bêjin şaristanî lê heye. Yani ew stepên Asyaya navîn ne tenê Tirk ji wiratên, Mogol jî tên, hûn jî tên, em bêjin Tîmûrî jî tên, gelek kes tên û rojhilata navîn ew çax İran em bêjin İrana mezin em bêjin, ne İrana dewleta îro ew e gava êrişî wirat kin lûra jî gor diçine pêşiya wan em bêjin yani karî bêjî 1500 sal berê dîsa heman qeyd heye wekî çawa sebehoş gotî. Dîsa di dema Harun Reşîd de bahsa Kurdê Khorasan tê kirin heta ji bo heyfa Ebu Müslimê Khorasanî tên sê meha Bexdê dorpêş dikin û piştî ku têk diçin Abbasî wa dibin li xeta Samsun û Canikê bêje heta xeta binê ew ê Edenê ku niha jî di wê xetê de hê jî Kurd hene. Yani ew rojî sînorê Abbasiya û sînorê Bizansiya. Yani Kurd dibêje ya em dîsa vegerin ser Ahmedê Xanî çi digo ez ê dîsa wê beytê nîşanê we bidim. Kurmanciyê bûye şibhê burcan. Yani Kurd li her derê bûne keleh û sûr û burc li ser sînora. Ew ya jî mîneke kediye wekî bêjin ji kê diratine ji Mazandaranê, ji Qandaxarê, Sîstanê badikî hatine û şadî û reşî hatine. Îca gava ku Tirk di sala 11 de em bêjin dikevin daxilî nava Khorasanê dibin li wir jî gelek Kurd ji ber wa direvin. Yani çiyayên Kurdistanê bifikirin çi kesê ji kî bireve di rojhilata navîn di tenê starekê ew jî çiyayê Kurdistanê ne. Yani tij Mogola jî Araba jî Tirka jî birevî. Îca ev mesela Kurdgil yani Kurdgelî hûn bibînin ku navê mîrektiyeke nêzîkî Cizîrê jî aynı tişte. Yani qismeke apekî fermanrewayên ezîzan ji wa vedqete Mir Hacî Bedirbek mîrektiyeke ev navê Kurdgil e. Goya Pir Mansur hatiye ji wê derê aynı ew herême yani Şengal tedî îro ne Şengalê îro tene. Dîsa gelek tiştene em bêjin karim wextê ku pirs çêbûn karim berfirah jî bikim wekî Alî Mêrdînê em bêjin Serêkaniyê ku hingê Resûlayîn digotin em bêjin yan Ahmed Kesrewî ku bas dike Gil û Deylem dîsa Bertolt Spuler bas dike ev kitêbek enteresan bû ji Türk Tarih Kurumu yani saziya dîrokiya Tirka derketibû tê de sansür tune bû. Heştê hafta da gelek balam kişan bû rast. Katip Çelebi bas dike
کو 1381 دن بجن کردگلی تک دیچن یعنی تیمور و تک دبه ایجا تیمور لدجیا شرع کردات که یک لهرات افغانستان هیا پشت 81 سال چه و جرب تمامی هرات خراد که او سلطان داوین دولت کردگل یا خیاس تبی زاریوی دکوجه لجیکی کردستان شرع کردات که تیمور و نهامه ببینید که گواه شرع اوید که نامی خود چیه بیازد که لوراجی 30,000 دوملی کرمانش بخوره دبه خراسانه نه همه وگرنه میویاجی ببینه ایجا گروکن عربان چا باست که اف سیاه و گروک عربان بلا هواجی هبه که اساس تحصیل دار باجینه یعنی لکدره چقاس زراعته چقا حیوانانه چقا نفوسه گره چقاس باج بدن اما وانا تثبیت کن جبروی همو تشتا یک به یک دبیجن اما سالا ام بیجن 1100 سال بره دبیجه باسا کرد خراسان ات که جرجان ات که گرجان یعنی او گرگانا کوم باس کری دبی چه لکرد دیجین دیگه بحرای جرجان و گولا کردنی yani gola kurdene nizam kedreye fakat xuyaye evjil dora gorganeye ya disa yeko şvantit gelekin ali nişabure basavat ke esadabade istahri bast ke ibn havkal bast ke ari ica gava ku basa kurdate kirende çavkaniye evede de bel cibale dijin çavkani arabanda cibal ceki usaya yani Sahraya Khorasan destberke haya beji elbruzite livra gerek mirektiye Kurdan yani devlete Kurdan cihatına avakirin ve dama Davide çen kitabı derketin on karın Mesudi basdike ica gavako Mesudi baske yani Khorasan haya biladi tekfur yani Kilikiye iro Kurdane hatta sarsalan nahade arteşeke araba gavako Tarsus dest khad beje raseri Tarsus'a iro Livra kelahka Kurda habun bejin Bakuri Tarsusi mebere Khoda vedere bej. Yani Kurd gelek berbelavin o hene yani bu çed bejin bu me Bakuriya bla jibo havalenç perçe di yani Khorasan baş tebgihin jibo me Bakuriya vasada 5 sala Kurd bejin ve dirok ektine on şu bejin Rabenu Hesili na volate mebun. Yani de ve tarihi gavatı nehri Kurd aktivin desilatların embejin hene lord. İca şarek şeheb navi şarek sarsalan nehem de leherate jiye dibejaz Kurdun bi Farisi şiir nivsan diye. O yekşi ferhange ke havale rojlati başsan bin ferhange asede tusi Livra gelek peyvenç Kurdiya Khorasan'a girtiye bast kedi be min çolu beyarin Khorasan'a girtine yani jeme ravlin sonji nakom baskir yani çiye kurmen çiye Kurdan likedere ve cari le Bakuri Herati ica çiye be ferhangede çarinek virangi heye min le beyaban ile sahraya kavme Kurdan dit hamiyan pore khod kirbun kevla pore khosal vra kot gredi di خویای دینه که خوی یزدانی هبونه o her jina Kurd an nazenin yani Kurdin nazenin çave xo şehla bun hemu edebiyata klasik de xo delali ser ko çave xo şehla be yani neş şaşba ma piçek yoksa ew be o cilen hevrişimi xo kirbun cilen hevrişimji diyarda ya devlemendiye Kurd geli ev herem destevade bun Herat geli Indus'e Loger leta Nimruz'e o Kandahar destevade. Nahaji le Afganistan'e şuhrat bejin Gilzai. Tabi asimle buna prani asimle buna. Hen juan buna gelek juan şadine. O navada hen vezirin Afganistan'e heji hemen. Bahsa kadiye. Bakayım gotiv
lisan vergirne ve Farsname de kopte bas kirin, em bejin kitabı coğrafya de bas kirin, hemavi bas dike, basa kurdem ve gerok İspanya klaviço 1450 te koçane lura basa kurdat ke lura dibe elvar. Gelek var gele Türkiye'de de ben Kürt işte ki enteresan ama de evde elvar yani plurala lora yani Kürt'ün helbet basa vacid ke dibe lura xarın xalep xarneci ketiye nexweşit ke ve hema tiştî ev dibêje. İca te fahm kirin ku berya koça mazin jî li Xorasanê Kurd hebûn desthilatdar bûn yani Xorasan perçek ji welatê Kurdan bû. Dikare tiştekî polemîk jî çêbe em asas basa di Kurdistanê dikin. Înca ne polemîk tiştekî dîrokê jî me bibînin asas di Kurdistanê ne. Çend koç hene. Yani me basa Kurdên otokton ê li wira em bêjin xwediyê li wira ew kir. Bigorin kamera min li jêrê ji ber wê va kompîtereke nû yê şerm ez bêjim. Min nizanim bû kamera wê li jêrê ji ber wê fisa destê me bin biborin. Ne li vê ew ê. Koça Loro Baxtiyaryan ber bi Xorasanê ve sala çardadê. Yani asas Xorasan û Kurdistan ciyê starin em bêjin. Yani Xorasan ji iktidara Araba û Farsa dûre, Kurdistan ji iktidara herkesî dûre esasê xwe. Ji ber çiyaya xwe ku bilind e. Yek em bêjin ber bifirahî dûre ji iktidarê ji tirsê û ji mirinê, yek jî bi bilindahî dûre. İca şerê Ankara gava nava Timuriya Osmaniya de çê dibe li wira piştî ku Timur Beyazîdê Osmanî têk dibe aynı ifade ve Abdurrezzak Xan nivîsiye 1852 de dibêje 30,000 milî kurman ji xwe bidî. Ez peyvan jî ketim gorî texmîna min yani vê çapan û de îdia bikim ku ev 30,000 milî kurman piştî çine Xorasanê careke dî çine ev Alî Erdelanê nizanim 1512 bînin Bayram-Begê Kurdê Qahremanî dibe fermanravaya Xorasanê Belxê. 1514 bînin hin eşîrên wekî Mamyanlu, Qaramanlu, Palkanlu, Sufyanlu. Yani ev em bêjin Sufyanlu mesela em bêjin koç kirine. Qismek ji wan sed sal şûn de jî qismek ji wan piştwa çûne. Yani jî hin ji wan mane hin eşîr bêje piraniya eşîran qismek wan Kurdistanê maye fakat hin ji wan qet nemane. Wekî pertegan. Yek ji eşîra pertegan nemaye fakat pertek wekî keleh û wekî bajar mayel Dêrsim ku keleheka mühim a çemişgezekiya bû. Namê vegan ser ew çemişgezek. Hûn bînin 1553 dîsa Siyah Mansûrî basa wa gelek tê kirin. Peyre êdî em tên mesela Şah Abbas wextê Şah Abbas de koça mazin yani ya ku zêde grubeka zêde diçe. 1598 çavken bin 1593 qismekî mezin ji Kurdistanê bi taybet şadî û çemişgezekî li alî Weramînê tên bicî kirin ku nêzîke Qazvînê neşaş bim. 5 sala li wira ziraat dikin paşî ku Özbek û Türkmenên Sunne êrişî Îranê dikin diçin li wa sînora bêje nêzîkî 205 kilometre keleh datînin, gund datînin, hîsar datînin û li wira parêzvaniya sînora dikin. Erê. Îca me basa Seddê Sedît kir. Ev xeta ku hûn dibînin ji pirtûkekî min girtiye başnayê bîra min yekî biyanî bû neşaş bim. Vê xetan tamamî vala dikin. Yani îro çawa li Kurdistanê gunda vala dikirin. Yani em bêjin li Başûr vala dikirin. Yani em bêjin li Rojhilat vala dikin. Yani em bêjin kembera Araba ku wextê xwe de em bêjin dewleta Sûrî çêdike îro dewleta Tirka çêdike ev her derê ev ê dabeşkirineke wisa bî rengî her hebiye. Ev sînora hin her ca de hatine şewitandin ji gotin siyaseta erdên şewitî û li vira ne bîr hebûn ne em bêjin ziraat hebûn ne kaniyek hebû hemû tiştî xira dikir. Neke darek heşîn bibiya dişewitandin wekî îro. Bi taybet ji ber vê ev dabeşkirina em bêjin ev ê çêbû di wî wextî de. Îca
Dve herem ere tabi ev herem viyali vejite az nabejim tamamı evce kon binin. Ev grubên em bêjin bi taybet Kurdên Aleviyê Sunne jî gelek navada ne li wirad bine Aleviyan dibine şeyî diçine wira. Îca ev mesela Koça Mazın ez şaş dibînim ku ez çend şîrê beradayê dinivîsînim şaîrekî ji rêzê me lê hewqas em bêjin tedî ji pênc Kurda deh ji wan alimê siyasetê ne li ser siyaseta dîroka siyaseta Kurdan naxebtin. Koça Mazın a Kurdên Xorasanê asas ji Avusturyayê dest pê dike heya Hindistanê diçe. Yani hemû devlet yani İngilizce ji navê meselede ne, Habsburg navê meselede ne xanedaniya wan, Osmanî navê wê de ne. Çimkî ew dikin ku Özbekên Özbek û Türkmenên Sunne êrişî İranê nava Safaviya bikin û mesela ev wan jî bêjin guhbelê wan casusê wan jî wirane nav faaliyeteke de ne o Kurd için wisa diparêzin wa dira diparêzin û 305 sal Kurdên Xorasanê parêzvaniya Sînora dikin. Duê demê de ew hene bînin qorucî başî ew pêvî ji wê diretê. Ez ê biçekî dê destir bikim. Niha li Kurmancê Xorasan de pêva gund yan dê yan dêje tune devletine Hisar kele û Burcê ne. Çünkü tevî wekî garnîzon hatine avakirin. Yani em bêjin cî parastin. û li wira çar mîrektiya ava dikin. Çêmişgezek ku li wira dibine zaferan. Vana serva mîrektiya raportên intelligence servisa İngilîzan gelek tişnivîsan. Intelligence servisa deryayî em bêjin ya bahrê gelek tişnivîsan. Çend gundê wan hene çavê wan şînin yan reşin hemû tiştî nivîsan. Çend kilometre cî heye Şadî Rutkanlı Keyvanlı Vana Keyvanlı 8 sal ama 7 hin wan dirêjtir ya zaferanî Şadî jî 100 salan mîrektî nerwedire hikûmetin nîv devletin wedire. İca encam dibe çi encam Kurzon dibêje Şahê İranê ve koçberkinê di tişt kirin xweş pêkutiya Kurdên Kurdistanê xelas kirin û dido Kurdan kirin mertal li hemberî Moğol û Özbekan û asayişa İranê pêkirî. İca Xorasan bû Kurdistan li vira gelek ev hene çavkanî hene ku dibêjin li wira çiqas nüfusa Kurda wisa zêde bû ku êdî ji Xorasan bên Kurdistan. Yani min serî de gotiye çima ve Tirkî bû. Gelek Kurdê Aleviyê Bakur yani diheyrin ku dibêjin bû yan çawa. Mesela dibêjim em ji wara ku gotina Türkmen çi Xorasanê Türkmenên ku Alevîn yan Şiîne nînin. Türkmenê Xorasanê Sunnî ne. Yani mesela evet tiştekî polemik ez nekevin abi. İca on vrad binin ku em bêjin Fraser ku İzadî û rahmetî ku Ali rahmetî civatê beslave xwe etkim. Kitêbê wî jiyê Seydaya Mazın Kelimullah Tevahhudî gelek sûd wergirtin, istifade kirin. Gelek kes nivîsînin em bêjin Şîntler nivîsîne em bêjin Jigalî nav Nûrî Dersimî gelek tiş nivîsînin ku Xorasan dibe Kurdistan. Yani navê Hewqas Kurd wira zêde dibin. Şwe Çêmişgezekî Kurdistan bû. Yani Çêmişgezeken Dêrsima Mazın ne em bêjin ku Malatya nav de bû, Samsur nav de bû, eştere bêjim qismek ji Erzurumê nav de bû, qismek ji Çewligê nav de bû. Çêmişgezeke, mîrekte Çêmişgezeke ku Şerefxan Şerefname re bêje gava ku pêva Kurdistan tê gotin maneya xwe Çêmişgezeke dibêje. Dîsa hin nivîskarên ev ê dîsa kanûnî gava ku namek ji Fransî re tişîne dûr de bêje ez Sultanê Kurdistanê me qesda xwe Çêmişgezeke. Dîsa kanûneke dibe ev kanûnê han Xorasan. Dîsa matne ser nexşeya Xorasanê îroyîn ku dibînin îca li vir ew nexşeya eşîrên Kurdan dibînin. Xewateke gelekî baş e ya îzadî kitêbe îzadî de em tev kartîn nizbawerî. û ev jî dike Mamoste ez baran giring et wextê tu bêjî Xorasana îroyî a berê hinek ferq nabera wana bila bikî. Hevekî min got asas Xorasana berê
همو ایران همو پرانیا کردستان همو ایران ایرو افغانستان و قسمه که مازن جه ابی امبیجن ترکمنستان نابده حیا افغانستان ایرو نابده هریمه که مازن تر بوما خراسان ایرو که نوا سینور ایران ده بیه سه ایالت سه پارزگاه جبو یاد بجمیا ایرو ایجا که ام وگر نسر و نقشه هانه هونی ببین ناف خراسان کردستان ده پرکج نفوسی پرکج کردان پرکج گندو باجارن کردان اشیره کردان هر yani vradisa gurgan xuyat ke ji meşhedê bêje heya sêwasê 2500 kilometre bênavber Kurd hene. Ev jî îndî ya Xorasan îroyên Kurd bêjim bajarê kombên zêdetir Kurd lê hene li Seljorê, Bojnûr Koçan e dîsa hin navçe kelatên Nadirî û Dergez hin nexşe îca taxmîna nüfusê hêdî di berdawiyê vetim ji 300,000 dest pêk 7 milyoner çi. Tabii ama ev bêje pirtûkeka notê yekî de dibêje 300,000 pirtûkeka em bêjin heftê siyê 1 milyonek yani li gorî taxmîna nekêm 2 milyon Kurdên Xorasanî hene. Qismek şu an niha ji ber hejariyê gelek koç dikin hem derveyê İranê hem derveyê Xorasanê. Li gorî texmîna 6 ji sedî li bajaran 35 li gundan dijîn 5 jî koçerin bibûr koçerin. Yani gelek çavkayên Millîtê Kurdî Şîî, Hevqas, Elewî, Ehlî Haq Yarasan ama tiştek midye yani Pirsiye ku statîstikeken tiştek sanîne deste doneyek nîne ku wekî her derê wira jî ser Kurda tiştekî siyasetek Ewsaya dewletê heye bi min tev şî yani tiştek min fehm kir tev Şîî bûn û em bêjin bihîna Elewîtî yan em bêjin Yezdaniya Kurdî jê dihat. Ez ne pisporê ew ê ne pisporê tiştekî me ji xwe ez ne pisporê teolojiyê me bêje. Erê îca em bêne ser eşîra dabeşkiriya ser sê konfederasyona konfederasyona herî meziniya Çêmişgezekê nêzîkî 800,000 nüfusa xwe heye. Dibine Zaferanlû yani Çêmişgezekiya de Amarlû yani Amerî hatta karî bêjî ne tiştê zev nebêjim Kêvanlû o yani Kavî Kîkan o Milan. Yani hemû van nava jî gelek versiyonê wan hene bêje ez karim bêjim nêzîkî 800 versiyonên ya biborin varyantên van navê eşîra jî min danî. û va eşîra li Kurdistanê li kê derê kîjan gundin baweriya xwe çine zarava xwe kîjanê de axivin çawanin gorî raportê dewletê gorî raporta artêşa Tirka tişmiştevsa jî mikaranî. Qaraçorlu dedî ev Qayyimê Amedê yê berê jî Qaraçorlu bû çi bû Binalî bû çi bû navê xwe ne Binalî bû çi bû evê digo em Qaraçorlî Tirkin Şadlû Şadî ji xwe hûn dizanin gelekî berbelav in bêje ji Qahîrê bigire heya bêje nêzîkî Bakûyê heya bigîje Xorasanê heya bigîje her derê hene Şadlû eşîrên serbixwe hene û eşîrên mayî yên Kurd li Xorasanê hene teva Pirtûkê de yek bi yek ew kiriye wek mînak em tenê ya Qaraçorlê bidinin kî hene çi eşîr hene dibinê Qaraçorlê de ankî Çeklu Atmiyan yani wekî varyantên Etmankî Bekirî mane Berzan, Berazan, Canbudak, Celikan, Çelikan, ev Çelikana Samsurê ku îro Cozek, ev Cozek gelekî berbelave. Yani wekî varyant bi dehan varyantê ve hene. Çexmax, Duguran, Dugurî, Gergeran, her derê karî Gergeran bibînî. Yani li Çorumê jî gergerî hene, li Farqînê jî gevat çi seriya Farqînê ji Amedê çi Farqîn li wira jî gergeran. Hüseyin Kelu, Huran yan Xoran, Xıranlu, Kaşaneki aşira Gültan Kışanak, Mamyan, ben bahs kırdım, Miluran, Müsellu,
kitaba dirok henkes ser edebiyat Türkçe tıkaptı mesela kitaba Ahmet Mithat Süleyman Müsli evet jive aşire asası koda o pizeki beskiş dibejinç bu vana gelek kesin navuden kana Karsan Karamuselu Kuruçanlı Serverlu Surkanlı ve Siverekine beri aleme Şii tabi Sivereke hildi bijartın çünkü Sivereke sağ vakit beji sınıfaki ruhbana bu aliman bejine bu nar Sivereke hamu kes sünnene Surkan o Şabaz Şeyh Bizini Şiru Pötürge Malatya Xan Budaki u ziyandu yani Türkçe Pötürge bejam Khorasan hatın Türk'ün Türkçe Khorasan bejam Pötürge hatnam Kürt Havkas propagandaya devlet ser Kürden embejin Sinoran Bakur İçamın o ki minake kişim nişanda ka aşil Khorasan el Dersim Sivas ve Erzincan hene koyekin alfabetike ji alanan bigre haya izolan haya Karsan Maskan beje demenan mesela Çarkan Şarikan yani gelek naveon Gevran Goran onu bugün sinemiliu beje Soran Piran Rutan Şkakan Zilan yani ev aşir yan lubra konfederasyonun yan federasyonun yan aşirin yan bavın yan mal yek biyek hecdesan tevinişandı. Ca gundu bacar gelekin navehin gundajı nevistandın vasa tenevaki 30 saniye biminin vedrez dubara nekim hediye berdaviye verdi. Hen cavkanid bejin 608 gunden kurdahane li Khorasani hen bejin 1600 İca diyara akademiya beyaniyan çıkacı kurda kim bir hafkası be zanisti. İşte ki enteresanı. Hafkası zanistin hasban. Le mesela Türkiye kim nakin. Mesela Gavaser Türk, Peyva Türk, Göktürk'a işte Göktürk'a hazar dısar sal çiç Afgan'ı da darbas nabe mesela. Hazar dısar sal yek Peyvaka Türk darbas nabe detti. Afgan'ı tız zamanı de Çin'ya bir graham bejin araba. Fakat bu alimin hecai ambejin gregir Rojavayı ko Pranyawan be Bursin devletin dagirkere Kurdistan'ı dıxwînin bo wan ne problem. Veja nivîskî mezû derbaskin em serhevdewkê pir sate mevkin. İbn Xerîb dest pê dike tezeka doktorayê serhate çêkirin wekî sê cilt neşaşim du cildê ve derketin çend edisyonê wê jî hatine dîtin çend destxet biborin istinsa Cafer Kulî Zengelî hemû Khorasanê tedî wextê ku li ser Sartre Fransayê zêde pêkutî çêdibin hingê General de Gaulle dibêje ya Sartre Fransayê Cafer Kulî Zengelî Khorasanê şairekî muazzama muhteşem mêdîna hal civatê wî şîrê wî transkribe kirbin bo alfabe Latino Kurdî bi navê Lexakê Khorasan de kitêba ew de jî ya Mehmet Bayrak de ya Tirkî de dîsa qismek ji dîwanê heye kitêba em de jî wekî nedê hev Semîh Gezer Kol civatê be Slavê lê dikim ner civatê be Slavê lê dikim ew wî transkribe kiribû bo pirtûka min jî şairekî muazzam e bi 4 zimana dinivîsîne ez zahmet ew rastî Malalî Razî ev li Khorasanê jê bên Zazayê o kurmancî nivîsandiye ji Razê ye ez çûbûme Razê jî gelek dostare heya Razê jî çûbûm li peyî Seydayê di edebiyata devkî de tesîra Koçamazın gelekî bahs dikin gelek kes va mînaket din ez jî va mînaket din dibe ku dubare be bi taybet Seydayê Mazin Kerimullah Tewahhidî gelek basava beyta dike basava sêxiştiye dike biborin û helbet Seydayê Mazin Celîlê Celîl jî ez xulamê wan hûn dibîne
va çiyana çiyemenin yani ev hemu edebiyata Kurd Khorasan karib peyva xarib penasat şo ev jiş xwar ben Kurdistana xarib welat xarib hatta şo ve ibni xarib ditibu îro pekutiyen zamanî çandî hene taybet Pirtûkên ku bi alfabeya Latînî tên çapkirina te qedexe kirin hejariyeke zêde heye gel ku ew der hin maden derdkevin wê dirê û lê berxwedaneke çandî heye yanî ez ji xwe re xweş nekim lê taybet piştî Pirtûka Kurdên Xorasanê bi Tirkî ve jî derket û piçekî ku min digot Kurdên Xorasanê nameyekî dane min wê nameyê wekî şêra Abdullah Pêşer got dilê duyemîn e dilê duyemîn e wê namê wekî dilê xwe duyemîn ji Xorasanê Kurdistanê li wir ya li gorî berê gelek Pirtûk têne çapkirin em sa bêjim ku li Bojnûr de gava ez diçûm Pirtûk firoşekî tenê çend kitêbe zarûka min dîtin ew jî helbet guhbelê Îranê di pey me bûn berxwedaneke çandî heye û têkilî bi Kurdê dîre bi taybet li ser înternetê û li ser em bêjin torên civakî hene û hin almê wa em bêjin zanayê wa zimanzanê wa hêja ew jî di nav komxebatên kurmanciya navendî de cî digirin gelekin nivîskarê wan gelekin binerin gelekin yanî kurmanciyeke ezamet dinivîsînin yanî em serxweş dikarim bêjim yani em tev bi ewa bi mantalîteya Tirkî mezin bûn bo me zehmet e em bêjin careka diyên wê zarokatiya xwe wê welatê xewnê vegerin lê digel ewa 400 salî kurmanciyeke ezamet bikartînin û hêdî dî xwe ber kurmanciya standard ve jî tînin helbet hemû bêje bi alfabe Latînî dizane ez ê pirsim me fotoğraf ji Xorasanê yan ji Kurdistanê ye aynî yani dikarî bêjî ev e çawa em bêjin Şeyh Said çawa dar de dikirin çawa li Dêrsimê fotoğraf dikişandin gava ku şerwanan berxwedêran dikuştin yani ev jî lûra jî aynî wisa bû ev e Gulmamed e xanekî bi nav û dengê gelek serê kilamat got ev jî ez êm li ber qebra Yar Mihemed Xanê Şadlû li Bojnûr de li vira wekî xas baxçeyekî şadiya heye şadiya li raserê bajêr gelek berfireh e ev xanî ji kê derê ye gelo yani her derê Kurdistan karî ji vî xanî bibînî yani li Dêrsimê li Samsurê li Batmanê li Wanê li Mûşê Bîngolê yani hin kes kitêbên nûsa yan jî meqaleyên nûsa navê xwe zêde mezin jî dinivîsîne me wekî mîmariya Kurdan falan mesela va tiştan nabînin mixabin ev e jî li davetên Kurdên Bakur Gevet çi Erîk Dalı gevrek dir lê dixe li davetê Kurdê Xorasanê ew ê alfabe belav dikin wekî xelat ev e jî dostin ji wira gelek ji wan nas dikim ez neşaşim vê malê jî mame min anê vê malê jî xwariye silavê xwe ji we re dibêjim ev e civatin dihev dicivin zimanê xwe bo zimanê xwe bo hevdîtina ew ê mesela bêjin heyeteke civateke 11 sal devletên neheş dikijine hevûnê naxwe tiştê zêde radîkal bêjim wa ew bikim spasî bo Emîr Îzandû mêvanê wî bûm gava çûme wê derê cara davî ku çûme wê derê mixabin 3 sal berê wefat kir û silavê xwe ji bo keçika wî zîlanê dibêjim ez bawerim biçek mezin jî bûye
و سپاس و سلاف هلبت بو هر دو سیدای مزن کلمولا توحدی علی رضا سپاهی لاین و ناوین گلکی مزنن لازم همو کردوانات زاندن و همو خامخور و کردکارین کردی خراسانه و هلبت کردا کتی یا یوکی. ای باش سپاس دست درت خوش. نها ام دست به پرسو برسوان دکن وقت من سریده گو هند کارن پرسین خواه به کرمانجی به انگلیزی به زازاکی به سورانی هر چه خوازن بکن و مامسته سلیم تمو شخواه هر چار زمان جی یا تام دزانه یا هنک دزانه جی کی آلیکاری لازم به از جی آلیکار ببم. بس پرس اوکی مگوتی هکه تنه پرس بن چونکی گلک تشت دشخواد پرتوکه ده هنه tabii من کار به همو پرتوکه بیجم رجا من جوات اوه هکه تشته کم یکو کتاب خوانده بن کاربن کیماسی کتاب بو کی چت yani جو کی ایمیل بو من بشینن selim@gmail.com yani اوه باشه بو من yani ki bu kemasiye xwe o yê dîce heke pirs bin ev çêtir be çimkî hem civateke maşallah mezin heye hem jî dixwazim heyê destên bê behsa edebiyata wa jî bikim û çend şêr jî ji edebiyata Kurdê Xorasanê bixwînim ku çi edebiyateke bo danasîna wê edebiyatê jî. Tamam em wekî format me got hûn karin pirsên xwe bi nivîskî bişînin an jî hûn karin li platforma dîjîtal destê xwe bilind bikin ku em heqê pirs bidin we dîrek hûn bi xwe bidin nasandin û pirsê xwe lê tenî pirs wek mamoste Selîm got ji kerema xwe alî şirove û tişt eger wext mal dawî de em dîsa karin heq bidin we lê ji bo niha tenî pirsên spesîfîk ku hebin bipirsin an bi xwe an em ser navê we karin bipirsin ku nivîskî bişînin û belkî serî de ez heqê xwe moderatörî ew kar bînim û tiştekî bipirsin paşê em dest pê bikin. Li Pirtûkê te behsa proseya denasyonalize dikî denasyonalize ji bo Alewiyên me ku an çûne wir an ji wir hatine nizanim ev mesela hinek tevlî hebe çawa ew tiştê denasyonalize ser wana karan niye û wek tu zanî ji bo zaza me zaza jî ew teoriya deylaman û dimilî û tişt heman tişt ez li wir jî dibînim karî çend gotin bijî ser ya ji kerema xwe. Yani bu ihtiyacı dibêjin ama yani yani cana jî dibêjin ji xwe maneya Kurd koçerên ecemane dibêjin fakat gava ku bahsa kesên koçerî dikin em civakê koçerî tê kirin yek navê wa dibêjin mesela bê Awşarînê bê Tirmanin dibêje ev ama piçekî tiştên berê ku ideolojiya fermî zêde belav kir û bi rastî derew kete şûna rastî yani zahmete meriv tişta rast edî ji civaka qismek civaka Kurdên Alewî yên Bakurî re bêje. Endî ew tiştên derew yê falsîfikasyon tahrîfat rûniştiye bi rastî. Endî nayê veguhartin. Mesela Dêrsimê pirtûkfiroşekê dibe mamoste te çi kir gelek Dêrsimî tên vê kitêbê disin û wekî ku te lêdan vaxistibe falan bê dilê xwe vê kitêbê dibin. Ev ji xwe pirsa ew ê ji xwe ev yani bo çi bi Tirkî yani wekî min serî dîje got ji ber ku Kurdên Alewî bu wê ideolojiya fermî zêde hek nakirin. Belkî ez li vir hevalkî bi navê
زمان لنافا هناك زخنا كريجي همان برس قوتيه بلا برسري وجي كما anladım. Persena bilim ama evde bir versin. Çünkü evet yani rastlı işte ki zede berbela ve legavat tüb nefşa bereve de peyve. Mesela Taybetli Dersim'e, Malatya'ya, Bej'e, Samsur'e nefşan Bej'in jimin mazıntır Bej'e ser şesti ser hafteye gelek iştadı zanen. Yani xokkar kırne jber em Bej'in parastina malbate fa ve em Bej'in çavsorya salıpenci salin davin Taybet. Yani cembe hint işte gotu mesela tedbeji marx ad be kapsek ne marx le dersimeji piroze. Tedbeji gorko ambejin gelek alme Khorasan nivîsandine Şahrıza o Şeyh Said'e Kurdistan'a navendi ji heman aşirine yeki piremereki dersime şko medzan bu beje. Yani o kimin seri de got asas. Yani tiştaku khani tiştaku Şeref Khan şko gotiye dubara kir. Yani ji zanina nav malatede bçeki be goştu hesti bu tevi berhaman. تمام پرسێکی هەواڵێ me Cengiz Güneş Yakub li Komîteya Kurda gelme dibêje ev teoriya Alewî ji Xorasanê tên ew mîtekî bi dewleta Tirk hawatîye û hinek problematîk dibîne sazî çi bêjî ser vê Çok kitêbî ser vê ye pirtûkam ser vê ye axaftinê te de belkî şaş hat fêmkirin derekî sankî te got eslê xwe ji wir hatine ne ku çûne wir û vegeriyane. Yani Khorasan her Kurd her Khorasanê hebûne. Her wextê dîrokê de Kurdistan li Khorasanê Kurd hebûne. Yani di nav îro jî di nav Kurdistanê Khorasanê de pireke nüfusê pireke ji Kurdan ji eşîrê Kurdan heye. Di wextekî de zêdetir bû. Di wextekî de bêyî vebir bû. Em karin bibêjin. Yani bi min ku dibêjin Khorasan diasporaya bi min na. Tamam, spas. Pirsekî ji Hussein dibêje kek Selim ez jî xelkê meletî me Kurdê Elewî me hûn pîr û kalê me hîn pîr û kalê me dibêjin em ji Xorasanê hatine ji wan kesên difikirin Xorasan Kurd nîne lê Turkoman e ev çi mesele ye bawerim bersivinek delale lê kitêbê de ji basa vê dikim yani di nav Xorasanê Kurdistan de her çûnû hatinek heye heya sînor hatine girtin heya mesela bêjin ev kî ye kiye gidî kiye tamam kî be ji kerema xwe bisekine bila mamoste bersiva xwe bide paşî destê xwe bilind bike em hek bidin. Belê çûnû hatin her hebiye yani mesela bêjin dumilî vegeriyane alî Tebrizî mesela Tebrizê îro nüfuseke mezina dumilî hene ku zimanê xwe wenda kine lê em bêjin ji derdê mîrektiya xwe em bêjin hesab bike yani. Yani Celalî mesela Sünnî çûne o bune Şîî û hatine bêjin careke dî qismek ji wan tebe ez basa hemû Celaliye nakim. Celalî bêje 1300-1400 salar basa we tê kirin Ramî, Celalî, Şadî, eşîrê mezin yani. Çûnû hatinek her hebiye yani ew mobilîzasyon her hebiye ji ber koçberiyê ji ber koçeriyê ji ber şer û pevçûna ji ber em bêjin xweparastin û yan parastina mezhebî dînî her tişt hebiye yani. Tamam niha jî ez heq bidim kekê Saîd ji kerema xwe pirsê spesîfîk ji ber ku em dixwazin bila hinek wext bimîne şêrekî zêde ezîm heye ji herêma Xorasanê eger wext bimîne em ê wê jî bilîzin.
gelek spas ez xiratina mamosta dikim destê we xweş pênivîsa we xweş bi rastî karekî gelek bê hemta ye feqet tiştek pirsiyareka min heye mamosta demekî min pirtûka Kelîmullahê Tewahudî hereketê tarîxî Kurd bi Xorasan mixwand û têda nivîsî bû dema Şah Abbas da 11 lek Kurd şandin Qezwînê û ber ve Xorasanê ji bona serhedê Îranê biparêzin û dibe 11 lek li herêma Urmiyê û Makû bigire hetanî Xoy Makû Urmiye û dibêjîtin her lekek 100,000 e bi hejmara Îranê wê demê û derbara vê gotina Kelîmullah hûn çi dibêjin spas dikim careka di ser çavê min. Serçava sersera helbet mi hemû cildên ortaya ku pirtûk derket bu 5 çap bûbûn hemû cilda dosteka min xwand û qismê bo min lazim e ew mesela 11 lek ew wextekê de ji bo nüfusa Kurdê Xorasanê dibêjin tabii mû pirtûkê bikaranî ew Kelîmullah zêdetir bahsa 45,000 malbat dike ew 11 lek bêje salên hefteyê de texmîna nüfusa Kurdê Xorasanê dike. Helbet pirtûka te bas kirî destpêka xwenasîna Kurdê Xorasanê gelekî muhîm e û gelek kitêbên piştî wê ji derketine hem ya wekî bingeh bo xwedanîne hem tişt lê zêde kirine ez jî wekî kesî xerîb ji wir min jê gelek sûd wergirt. niha jî Hesan Kardilo li vir e Hesan? Belê spas mamoste spas bo karî te pirsiyarê min li destpêka xaftina te de got kurmanciya Kurdên Elawî kurmanciya yanî bi gora gramer kurmanciya herî baş e spas ji bo vê gotine min jî tim wisa digot yani ama ye bi me re dibêjin an kurmanciya saxte daxivin kurmanciya Tirkî daxivin tu planên te li ser çêbûna pirtûkan li ser kurmancî Maraşê Xorasanê ve alî heye piştî wî jî yani tu xebatên li ser wergerînên pirtûkên Kelîmullah Tewahudî hene? Yani ez ne zaman zanim وەکیم destpêkê de got ji 5 Kurda 6 zimanzan nizanim rastî zimanzanî warekî cuda ye helbet kesên kar dikin gelekî tiştê nêve dikin çünkü em tev asas hemû civar şîtê de ew tişta ku heft qet xistin bine erdê em wê ruhê wê zimanî divejînin wekî çawa di dîwana Malayê Zîrê de pêva vejîn heye eva 400 sal piştî dîwanê 450 sal piştî dîwanê em zimanekî welatekî ruhekî divejînin bo wê karê zimanzanî gelek hep qîmetê lê ne zimanzanim rastî wekî gramatîkê ku ez ew dikim û helbet ji ber ku em bêjin kurmanciya navendî hemû kurmanciyên dî yên bêjin dora xwe dike dorhêlî yani dike perîferya ji ber wê ye em bêjin gelek kesên perîferyaya Kurdistanê em bêjin perîferya kurmancî yan şerm dikin biaxivin yan ji zimanê xwe zimanê ku diaxivin kêm dibînin ev tiştekî şaş e ne rast e jelê gramatîk ve kurmanciya Elewiyan rastî jî bêqusûr e yani wekî ez fehm dikim wergerên ev ê mamoste Tewahudî nizanim çend cara hin kesa ceribandin nizanim yani hê çap nebûne zanim ku çap nebûne xelas kirin xelas nekirin nizanim fakat 2 sal berê hikûmeta Başûr Kurdistana Başûr xelatek pêşkêşî mamosteyê kirin û ra soz dan ku hemû pirtûkê wî çap bikin ez jî bendê me ku çap bikin. niha jî hevalê me Mehmet Kurt Mehmet الان مرحبا مامۆستا كيف خوش بوون بديتناتي Serçe. دنگێتە باشتێ و مرحبا بالێ نێجا لەژوە هەمۆیە مامۆستا يعني ئەزی شاهدێ
كذا خباطتي قالكي بهمبا وقالكي دريج الشاهدة بي تشتي ما بي وايجا يما برسامجي در حقي ويديه کیجان چافکانی کیجان آرشیو تبکارانی کیجان زماناده و دوی واری ده پیشنیاریت جبو خباتکار و لکولنری ده خبات انگلیزی چیه گرک لکیجان آرشیوا بنرن گرک کیجان قاعده برچاو بکن لسر بسکن جبو با خباتا زور سپاس کن تشا سر خويا كسيل جواتي بكتابي نخوان çünkü asas evet çünkü yani Rusi bir göre haya Arabi o İspanyol bir göre haya Almani o metnen embejin helbet kurmancı sorani zazaki o ye Türki ye İngilizi ye Fransi gelek dostali kari kirin yani gelek kesan jiva dosta konbejin le ceki evletir bunji Khorasan navet hamiya dani وكي قسم سباسري تجي شهاده ورينج بوتبيجي فقط حواله كل خراسان علي كاري كرين و بيجن معزوباني كرين و پرتوك شاندن يعني هاتن بر كاميرا تليفونا من شيره خو خواندن يعني دفتر خوي ام بيجن وشارتي درخستن يعني دست نويساري كو مثلا 105 سال بودن كتبو يكو وانا نشاندن يكو لهن ام بيجن derin durj bajaran bir şertiştanin falan min ne ver bu nikar bu navion kısmı spasarı da binesin hem cevabı ne fehmkin kesi xariptin elvedir aleke xoy ebe cevabı jali arşiva ve kutbeji brasti min seri de jego az xon ne dirok nasın yani lazım efkar bimin namana asası xod fakat o ki aşka ziyade hebu ku malbate de her hejite gotun ku amş Khorasanine yani evya kirko 40 sal spay ve mesele biçim yani o ki ave ambejin o ki yeki kol le rahe xob kar diceki de minivisan gava çuma Khorasan dit ku barxe wraji az nas krim yani havqas ceki nas bu bomin eve وكي تشتكي امبيجن هوسك وكي اشقك تشيبو لي قالك كسكون بقسم سباستري ده بحثات كما هو قالك برقه بومنا يعني بيجا ماموستي يوسف بالكم بغرا ماموستي Veysel Başçı haya beje Hatice Kılıç yani Semih gelek dost ama yani ama bu khairul midbariyan yani gelek tiştan yani te usa bejim ما بحثا تشتكي ميستيكر يا دسبك ده تشتكي منك كي بو بيجي من باورنك يك پرتوكك هي تزك دكتوره لسر كردين خراسان كرمانجه خراسان تشكن 1986 لموسكو وبروسيا تل ميرينا شوتي هارو امبيجن اف kesin nizanım çava ne insan pekutiyan üniversitede haro mobbingun nizanım çe falan bevan o xarna merdin ya gran navawi runi de navawi embejin evde dedici apırtuk honzanın mı çava ve pırtuk edit malaka minha bu khanek minha bu المطفخه خسر معسه مطفخم apırtuk hayvedre hat mevane ki min hat bu Svede tene pırtukek bire bu necbo minani bu haviş metine bu tene pırtukek bire bu laptopek ki hamule pranya lekonerin nu tene kompüterek koya bu o pırtuk bire bu falan yani tesadüfi pırtuk çemin vekir kurbe kurmancı Khorasan'ı haya malamin hat mesela yani geleke sajiko ali karikrin elbet dirok nasiyede xandına belgeyen mühimtir fakat dur dej belge zedetir kesin ki belge xandına kinne kitapcıva kitap amnak yani jali metodoloji ve keme avpırtık brasti fakat işte ko ambejin gelek kesan tiştanin yani ambejin gelek zamana tiştanin hakemin dise zamana xandı be او yazda zamanı ne çünkü duyevede hintişme bavar netkin mesela masa klavi joker kod beje vargare Türkiye'de de çum nişabure çuma koçane falan de çum haya İspanyolya ve kovat beje elvar yani elbar dedi gore xandına juda
من peşniyar ninin. Peşniyarı ninin bu çi yani az ne alimim rastı. Yani az ne fazla bima alim yani az fazla tane şiir bixuyinim, tane şiir binisinim. Şiiran Kurde Khorasanê em bêjin ku ti antolojiye Kurdî de tune bûn. Yani eva şermeke mezin e. Yani yekê wekê em bêjin Cafer Kulî Zengelî, yekê wekî Kawa Zêdî yani Ali Rıza Sepahî, wekî ya İsmail Hüseyin Pur dik antoloji dikir. Çawa Kerim Kurman çawa tune ber antolojike Kurdî de. Çawa İbn Xerîb tune ber de ev klasîk de. Yani em bêjin de antolojiyên dîrok edebiyata Kurdî de. Çawa Kurd Khorasan ji bîr kirin. Ev bu min tiştekî wêjeyî ruhî ne tiştekî akademîk e. Helbet ama wekî min sêde ji bo gavat li ser pirtûkeka akademîk rûnê tu bî zimanê sar bêhest bêje bêgul û nexşe dinivîsînê. Hej de semat nûsan nivîsan. Yani hestê min û metnê min li tevlî hev nebûn. Fakat ez bêjim yani gelek mijar hene. Ev pirtûk tenê nifteyeke bu deryayeke zêde mezin. Bila zanistên em bêjin avahiyan, bila zanistên folklorê, bila zanistên müzîkê, mesela bahsa müzîkê nekir. Yên em bêjin cilû bergan, ku li wira gelekin kesê ser cilû berga dixebitin. Gelek mal hene wekî mizexaneyên etnografyayê ne. Kurdê Khorasanê zêdetir ser Kurdayetê xwe. Yani evê xwe dibêje ji dar û berê xwe bigire heya bêje nexşeyên malê xwe cilû bergê xwe li ser eva xwe mane. Yani cîhaneke gelekî ew e. Wekî min gotîm tenê nameyekê hatî. Spas hevalekî bi navê dilê min Liyan e. Eger li virî ji kerema xwe kamerayê xwe veke em rûyê te bibînin û ku mumkin be navê xwe jî bêje. Spas. Êvar baş ji we gişkera ez bi xwe Kurdekî Elewî me nizanim Kurmanca me baş nine. Min kek Selîm hevûdin diye li Holandê. Eger tu carekî dî hatî em kêfxweş bikim te bibînim. Ez çend sal berê çûm Xorasanê ez dixwazim anekdotekî parva bikim û pirsekî min heye. Ez berê anekdotê bêjim ez çûm gundê mamosteke li Mulat Tewahûdî lê mixabin li mal nebû. Mixalê wî dît, mixalê wî gavê heştê salî hebû û me bi Kurmanca xwe û bi Kurmanca wî me piçek qise kir lê Farsî nedizanî û eskerî jî nekiribû. Yani bi qaçaxî mabû tenê bi Tirkî û Kurmancî dizanî. Ez gelek kêfxweş bûm bo wî tiştê yani merivê sankî merivekî li Kurdistana me ye. Ez gelek kêfxweş bûm bo wî tiştê. Ez werim ser pirsa xwe me pirtûka te mixabin nexwendiye. Li Türkmenistanê ji ber ku tu dizanî Xorasan sinorê Türkmenistanê ye jî li wirt Kurd henin, Kurmanc henin. Ez gelek wî tiştê merak dikim. Baş spas eğer Pirtûkê de bahsa wa jî dikim ew ji Kurdê Xorasan ne qismek Kurdê Xorasanê li wirat bînin piştê ku sînor datînin. Yani hûn bibînin Pirtûkê de wekî min gotî tenê deryeke esasê xwe de lê lêkolînên Kurd bêne kirin bê dîtin ku çawa siyaseta İngilîzan ser Kurdê Xorasanê. Çi siyaseteka qirêj e. Yani şu hemû siyaset qirêj. Yani em bahsa dewleta dikin ji we xwazim me siyaseteke em bêjin hevdemî em bêjin realîst hebiye. Yani em tenê siyaset tê dixine stûyê serdest e. Bi Rûsa re şerê we heye. Bi İngilîza re gelekî İngilîz mesela ew ê dikin gava ku Kurdên Xorasanê serî hildidin hemû dinya dise diçe xwe de pişt artêşên İraniyan. Ew sînorê ku tê danîn li nava Türkmenistanê yan Rusya yan Sovyetê û Îranê de esas Kurda dabeş dike. Gelek Kurd alî dîdmînin. Kurdên wira zêdetir asîmîle bûne mixabin. Li wira kitêbek heye, kitêba Maruf Xeznedar.
وقتی که خواندکار بیه ل مسکوی معروف خزندار گوره لور ناوی کردی ترکمنستان کتابک نویسانه نشاشمن 2006 چاپ بو اری سالاوی ده دبک و شاشما من پرتوک خوان تابید و ده جیب کارتینم ده کتاب ده جیب کارتینم تشتکی سیره کو معروف خزندار بن رنج باشور چه مسکوی ساعدکه کو کرد ترکمنستان چه بدره اوجین کار در باسی ایران نببه اری لورا گلکن شو مجی هند دانین اوی ترکمنستان جیب کارانین کو nüfusa yani Türkmen bu nüfusa notu 6 جسدی sünnene. Bu çi mühim bu teoriya ambejin falsifikasyona ideoloji fermiya Türkiye. Ku 1910 da despetke bir ittihadu terakkiye. Ku Türkiye'de berfrahi li ser Baha Said dinlevisine. Yaşar Kaplan, hevala Yaşar Kaplan hekari Civate bazı teşekkür ederse libere. Yaşar? بله ما مستعد دارم. یک دقیقه ندی من خوش بکن ببودم. زارك Yaşar. ملکولینا که ببر پیشیا از مزیده خبر داشت لیو هیل نو لیو بو پرتوکیت کارتینم گله که کاری خوشت که براستی ت پیروز دکیم جرا پیشی روبرو تدبینیم از چکشته gençtirim ama لیکونین ت گله که باشی belki o gelecek ha gelek صاب من بصايا و اودی من حوالی میتات و حوالی احمد جدید از گلک کیف خوش بوم سلاب و دیوانا حاضران همیان جو حکاتی بو بریتانیا از بخواهش جه خبات انت گلک استفاده دکم و هیوی دارم هر باش و سلامت بی و کیفامو جهاد کو تو پیچه که وی گاوی راحت بوی هرچه نبیت شیعی درکبی پرسامل لسر روشا کردین خراسان یا ایرویه گلو روشا آسیمیلاسیونی لخراسانی نو کردین خراسانی چوانه اوان شیانه کو زمانی خو بپاریزن آنه چونکی تأثیر شیعیاتیش بو آسیمیله کردن بهیزه کنی روشا وان چیه چوانه و گلک سپاس هرنه بو تا و تشکرید از سپاسیتت که وکیم گوتی تایبت پرتوکاتی سر اوه پیشی تز بو بیه پرتوک از نشاش من تزه دیتیه تزه خواند یا سر دمدمه و وی پاشی او ما بیج همو کلامن باتا کت جوان دیه او جبو پرتوکامنی نو ام بیجن تکیلی نابرا کردی شیرا کردی ترکی ده زیده بکارتینم کیف خوش بمکم ترور جدیدی belki ber bir daviye ve Kurdaki meş Khorasan bila Rawşa îro bibêje çêtir ku wekî gotî esas niyet amnî pêşî gevam dest vê pirtûkê kir berhevkirina edebiyata nivîskî a Kurdiya Khorasanê lê endî roj bi roj nav de çûm endî min yani ji îştihaka zêde bêje dilem lê vebû û mixwas ez hemû tiştî bicivînim ji ber wê esas belkî ji قسمێکی پرتوکê jalî teorîk veke qîmeta xwe be ez nizanim lê ji alî ew ê berhevkirinê ve bêjim qîmeteka xwe gelek tişt berhevkirin belkî Kurdekî me ji Khorasanê ber bi dawiyê ve behs bike belkî çêtir be hêdiyê diye em jî pirsê xwe ew bikin ez bêm wisa çêtir e Tamam nacî ez benim Zara Salih demekî dirêje destê xwe bilind kiriye Zara ku tilibirî ku derfete be kamerayê xwe veke em kê xweş dibin. Belê êvar baş ji bo teva Midhat Slavin germ ji bo Dr. Selîm bo vî kerê wî pîroz bi rastî yanî karekî gelekî yani rondiyê tavê jî ser gelek tiştên veşartî bo gelek yani ez xwe ji xelkê xam ji Rojavayê Kurdistanê yani gelek
من براستی برتوکات نخوندی علی او هنک هف ببینیتم بدیتون کسی نخواندیه کسی نخواندیه براستی مخابن براستی گرک یعنی مراف خونده بانا مراف بهتر ما کاری قالك مجا تا تدا ما برسنت كرنها لي براستيجي افضل فتك باش بو يعني قمة تديت فردا رسام من اول يعني وكا برسي وكا هناك الجور بهتر كاريتا او كولانا وكا دويت تحتا بندا جيركران دولو يا دواري تورا وجاء كردي وهالبس وادا وافهموا في الكلور يعني بيوندين او خلكين خراساني دنافا خافني تدا جهاد بو هناك إيلين وعشيرتين كردي يعني من الجمر وجافاي هنا وكا دملي وكا قرقري كرسان قامشلو بخواه كيك زارا قامشلو بخواه الخراساني بناوي قامشلو جيك الخراساني أري بجمد تقول يعني او بيوندين فيش بهن هن كردين خراسان يقول من الفردي تبون يعني زماني ما قال لك ينزيكي ايه جمعها هن جوان تقود دمك سردمين سالين قلكي كم ده انه بلكي جورجي او بنابري قابا ايرانيه يعني توان بنابريه ده او سياستها هذا تشنولوجي هبه يعني ابناء نزال كتب ترى درباس بو وقال لك سباس ديسا وجبوج بو حمو كسين ايرو قدار جتكن ان شاء الله درفتن باشتر دام تبع بينن بينت خير خوشيده سلام بروجا باشي ببر اوه گلک اساس هلبت وکیم گوتیج همو پرچن کردستان همو کسین جین کرد لهنه گلک تکیلیم بیشین جالی عشیره و جالی بیشین نفوس و گلکه که ماسی هری مزنه پرتوکه کومن های ایرو کوی یک رابو شرما من یعنی که ماسی من داروی من اف بو هفته 5 هجمارن کوارا بیرنبون من بيكوز وان بخوينم في كتابي أوكر يعني أوكي ما سيك جلك مازن بوراستي يعني كوارا بيرنبوني همو كردين أنادولا يك بيك جندة وا باجارة وا أشتري بيجم چاندا وا كتورا وا هاو قاس برهات كربو وصان دي دوي تلاشة ده دي من عقل نكركو از كم از تخازم يا ببيجم ووكي كيجي قوتي هلبت جروجاوا جي جلك عشیر قسم عشیران پر عشیره باسک عشیره یعنی جی هر مالک کرد باسکک ل خراسانش خود گاوا کومن نه پرتوکه د فکری مدگوزی بجم 1000 سال لخریبیه بیرم گو کیجان خریبیه کردستان خریبیه یعنی خراسان خریبیه جبروی ناوی خو بو ناوی کی متن کرد خراسان دیسا برای ما حوالی که ما کردی آلمانی از بیجم دیوار از بیاجی بیجم خاله کی سر بلندیه از لیستان ناوا دبینم یک از ناس کم یک از ناس ناکم جهر 4 پارچه کردستان بشتار هنن حتی 5 پارچه اروپا جی افجی عشیره برلینان عشیره برلینان دیوار تو کرمانجی پیشکش بکی آن بزازاکی از نزانم زازاکی باش تو از ده فکر میگم زازاکی باش tamam بلا کرد به واکی پرفرته مامۆستای پەرسێمە چیو زاف باڵامە ئەنجێت چەکویە کرمانجیە شیر ئەحمەدی خانی دەت دەستپێکتە سەر قسەی کردە و تزانێکی مەسەک کوردی دەرسیم زادەی دەرسیم جی سەبا منطقەی خۆ سەبا وەلاتوانێکی کرمانجیە و نێزم ئازانێکی مەسەلە بە سوفیکسی یێ ما بە نامێ وەلات نامێ نیەکەن نۆ چارە یانە عەجەب و یاونێ چیزی بگرەدایە ئەی مثلا روشخات عالیه یعنی حتی کرمانشاه تا و باشور دجی وانی کرمانج یعنی زی کرمانج مثلا او ونک هر جاده سه یو بینانو نو چه فکری تو از تو سبانه یعنی من سر بهم جاي ما تعرف لازمه عن تماما ناخر چما لازم اشتري لازم زي صاحب خد زي از فخری زازمه اوه من سر بیا نویسان ببناوه کرمانج و کرمانجی و کرمانجیه
Ökinaha kek Yaşar Kaplanji mediti de kulinavi de beytin kela dimdimde Kirmancı vaki Kurdistan tevkirin. O em bejin de şerin وداعی ده 1790 ده کوچیبیه لوراجی پیوا کرمانجی وکی ولات وکی کردستان درباست گلک ممیناک جدابون جزازکی وج کرمانجی اینجا پیوا کرمانجو کرمانج کو چواد به ناوی امبیجن ملاتکی یا ناوی گروبکی ملاتکی اما تشتکی دوره دریجه yani nave çerçevede az karım hem tişbeci ma tırsın direj bibe fakat vekim gotti hem nivisek he hem jî duê nivîsê de ji edebiyatê min mînak anîne heke destur hebe dixwazim ez bêjim tenê ev nivîs terî wekî bersiv tikarî bibînî di rojnameya xwebûnê de derketim. Zor spas mamosta. Çavên min çima nivîsir. از نهاجی یکی لذیذکی بخوینم بجا از مصطفی جعفرم جکونیایی گلک عشرین لاناتولیا ناوین لخراسان جیهنه کوچا مزن آبر به خراسان و کوچا کردین آناتولیا ناوین بر بر تقریبا ده همان دمیدنه گلو بویره که چاوا چی بویه دما عثمانی و صفویان da Kurd koçber buna spas boğa malawa ava. Mala havali ji ava yani heke destpêka sahbetê dezbawerim belkî nelvirabiye dikare dubarekirina sahbetê tedî li ser rûpelê Kurda Kadê li ser rûpelê wayî Facebookê heye li wira dikare goderî bike ji xwe li wira hem li wira min baskir hem jî di pirtûkê de berfirahî ez bas dikim. Bo civatê bila dubare nebe. Dibe kom. Başa. Nahaji Mansur Miri az deng bidim wî û piştî vî ez xwazim daweta mamoste Michael Chayet di nav me de ye ez bawer dikim û mamoste Hesin tiştekî wan hebe bêjin em pêkî xweş dibin mamoste Michael Chayet ji bo me Kurda pîroze ji ber ku xebatên pîroz ser Kurda çêkiriye. Fermo. Mansur dengê xwe veke dengê xwe veke. Dengê Ehmed dikarî dengê heval vekî. Salam. Hevalê me Mansur çû. Jiberkum Mansur Kurda dengê venakin ne? Ali Karadoğan kulvir be em deng bidin wî. Ali Karadoğan شبا بخیر. مو شبا بخیر از سمشور طلبه بدبم آخافتنه ما مثلا سریم را سپاسی خواه آزاکیم ما مثلا پرتوکا وقت خواند لی که سری دو بیمه زمان پرتوکیه گورامه زیده مکانیک بود پر یعنی مرا دخونی مخواند یعنی پر فایده لی ندی تشتک من نزانی پر لی ندی دا خاتون وش گوت که خواست که یا صد دیروکه به یا جی سر وجه بده مثلا بیش دیروکه مخواند آواستین آوات مثلا سر هر بست آوا کیف من نمک از با اونا یاد بکنم یعنی خواست که نه طلب هبه یعنی مری اکتار دخوازی پر تشتابه کی مری شر نکی تشتی بکی مری ساتش کی بیاد بی این باشه جیرو پدز دقت کن باش اما کی خوش بو یعنی کدک پر باش بو از یعنی تشتک ملل اقول بحثا چمیش گزه پر بالان بکشد بالدار بو یعنی و آخافتنه دجی و گوت سمسور جی لسر درسم و حسوا
yani ama divan nova yek ve ma mufam nakir yek ji az Samsuri ma mari yani herkes haram ekha baldardı bi celi kanlı eka lu yani ne Türkiye ve çiğde mamı perform nakir celi kanlı gergerlu ve yani mina Adıyamanlı yani ve yek ji az bu Samsuri ma تأشير نوبي جهلوكا تنانا جهلوكا نوبي نافشاكي نوبي قازاكي يعني نان نوبي عشيري تمام اجي نابجم عشير از بجم لخراسان عشيرين كردستان نابجم عشيرين اما تاول ما جهلوكا تاول سامسوري جهلوكا سامسوري تاول الكردستان سامسوري بنابي جهلوكا جيكنينا جيان نا عشيري تمام ميجي جو جيش و يك جي اول يعني فرق علویه و ایل حق و یاراسان چیه؟ سادی نظام چند علوی سادی نظام چند انال حق یا یاراسانن yani az bu kadar verdim yani rastlar ben bir namına adım Kürdistan'a Kürt ne alıyına yarasanın enal hakkın alavi tişki cüdaya yani az ve zong da fikrim yani burada avcudatiye çim var tabii yani sadece biçin alavi sadece biçin enal hak anji yani kakayı tenen evran mesela orası بس شوت همو برسلا برساجي تدي وشوت تشتري كتاب هذا هنا شوت تزاني هكذا كتاب خوان بو مثلا لوجي او تشما لويا شوابيا ما مسته واحد قلت اجي نقل دكم د برتغاليده شو كواري كردولوجي تشتكي وصا مثلا تشجي بكي محقق شو كردك كوبخنا شو بيد زانه يعني اوا تشتكي انترسانه ناف كرداده همو تشتي شو دزانن يعني مرو كاركه وتكه اوا وكيم قلت ناف كتابه ده اوا مثلا امبيجن كاكاي علوي سني اوا نن ناف تدي ناوي اخافتنامه كرد خراساني نن ناوي چرچوه ماما مايكل تلفري ماما مايكل شاهد بله از لفرم زانم من هناك درنگ اگاهی بوتشان ببوره لام كيفاشن كو دي ساعاتي مروي تاي بيروز داركي دنديد جي سپاس يعني قلت هناك من براستي تنا از من تماشا من سحكر د كتاب خانه كونغرس دا كتاب سليم تامو خراسان كورتلره تنا هي 5 كتابين وي يندن هنا لا او كتاب تنا ومن دخواز كريه كوم وي بخوازن بو كتاب خانه جبلي وي هاي من كتابه سوكرمان هي روسي لسر دفوكا كردية خراساني ويعني اگر پرسیاره که من هبه اوه گلو باندورا زمان فارسی لسر دوکا یعنی دوکا این کرمانجی این خراسانی چوایه یعنی از تخمین دکم که فرق این هری مزندن اف برا اخفتنا واندا و ین کردستانی اف به که تیسیر و باندورین فارسی خورتر به تخمینه از نزانم گلک سپاس که از ماندم از بیدنگ بمینم سرچوارا هاتی یازو کرمان وکی من برین هاجی باز کرد او پرتوکا که هات بسر معسه یا مطبخه من پرتوکا زو کرمان بو یعنی او پرتوکا کل تدری یعنی تشتکی میستیک بو براستی جارنا دبکو از تشتي وصل از بيجم از شيخ از سيد از بيرم يعني نظام اجبو كيجا مذهبي بيجم او كرامات بمرة تشيد بن تشتكي خوشكو كاريكو مرد كي بردريه مرف براستي من سريد جيجو از نظم انزانم
Portuka Zukerman'da çen hat çirok hene deşifrasyona çen çirok hene gavat luyad neri kurmanca berfrete hene ki diyeceğim belki formin Kevin kurmanca berfret be yani bimin kurmanca Khorasan'ı hin formin Kevin dahawine hin formji wanda buneji az nikarim bejim nizanım bejim kijanın vaki hestekis karim be bejim led axaftına rojane de eri nikra farisi heye ama az vakim goti az nikarim cehav darxım brasti ne spore bemjareme بیا من از بیجم ام ایدی لبر داوی بکن جبرک از خازم ام او شیر جی مامستا حسن مامستا حسن بله روز باش دنگی من هیا هیا سر چاو کاکو از گلک خوشحالم تا دبینم چونکو او حواله چینه تشته گوتی و دارم تا سلامت و ساغ بی ارتم و پر سلاویش دکم لکاک سلیم لی یک گوتینه من هیا البته رنگ ديريكت مسألة مجارة جرينة دا بلان پر جرينجة جمن رابيجم يعني هون لقوتنا خدا وبحوالي دنجي پر ريفرنس ددن مع مستا كلمة الله توحدي وهم دزانن من او كتابة بيديتيا او بربتشوني بربر خراسان وتشتوا لي او تفنجاري سفر باشور كردستان جي كريه وقت دزاني حوالي سليم لي من لديدارك كو او هبو بياب سروك كردستان را یان به سروک وزیر کردستان باشور را به جوان را و من پر تعجب مایی مام او دست به مسئول پاچی کرد چندین جاره یعنی من راستی شرم کرد لجم خو یعنی از دخوازم یعنی او حواله باکور بیتشتی بزیر بتابتی او کو پر انترسی وان هی لسر خراسان اوانه یعنی گرک شخصیت و کاراکتر نویسکار و دیروگزان لجیان روزانه جی داوی مسئله نشان بدن نکتنه دنیویسه ده از تو خواستم تنه تشته بیجم و داوای لبردنه دکم دیرکت گریدای مجاره نیه نزانم بیتشتی از وصا بیجم کرد خراسان گاوتن کردستان تن مالا باوه تن مالا دایکی او کردستان کو جبو کرد خراسان جنته که لگوری لیتراتور خراسان ولات روژه اما لگوری خراسانی کردستان ولات روژه ببینن وقت شنگال ده بخشیه کی هنرمنده کی کلامبیجه کی خراسانی هات هورمانه نجی کرمانجه جی یعنی باش هونه فهم جناکن خداویجه داوت دست سلنگی داپیران یعنی ام 400 ساله جهونه قطبونه او هستاكو هستياريكو بخراساني هرا بمراتنا قصور امين اساس لكدر ام كردك خراساني ببينين غير ام خباوج دسولين كي هزار جار ام ما چيكن çünkü heket bejali başur ve başur Kurdin duri Kurdistan'ı başur ve ki bejin sermiyane xod binin tene Kurdistan'ı ki di bir ava nizam keşfeditiye le Enstitüya Kurdiya Paris'i nameye ki haştev hafta dati nivisandın ji Kazakistan'ı Kurdaki sere nivisandi Enstitüya Kurdi kandi Brusi harfi Rusi Paris havkas de nivisandiye dbeje misakiriye ciyeke ebnabi Enstitüya Kurdi ciyeki من دقوق الحمود دنيا يك كردكي اوجي ازم وام ساكر كل جيديجي كردان بو كرد خراسان اف هستوهان حيا كلمه الله توحدي هر وصابو يعني او بشتيكو سينورن نتوي دانين كتدي سينوري اونچتر زانن ناو ايران او عثمانيه ده سينورن هري كيفنن يعني بعراق را و گوهرين بامبيجن بسوري را دانين ب ورهاصل بفرانسيا دانين ورده فقط ايراني او عثمانيان و تركان بصد ساله نگوهريه تند شري اگريه ده کوتل دانو اشتره بجم اگريه بچوك لهونه و گوهرتن ورده پشتا شروانا گرتن و قلاند بووی
خراسانیت گوتن که کس لپیوان نمایه بویه او بخشیده اوه برای خود ده چیه هورامان دبیجه از کردم دبیجه گازید که از کردم چیانو دبیجه از کردم دبیجه بویه نه تشتکی اوه تشتکو امجرد بیجن مخالفت تشتکو امجرد بیجن به دستلاتداریه چی دستلاتداریه سردست چی دستلاتداریه کرده هکه پارتی بین هکه دولت بین باشه که باشور دولته ام بیجن لباکور ام بیجن پارتیه که ام بیجن یعنی 10 پارتی نه ام بیجن لروجاوا 10 پارتی نه یعنی دولته که ام بیجن لروجلات پارتی نه لهمبری و اقتدار اما که روشنبیر کارن مسافه کدیم بیکو دوری صاحب ببارن کد به و کی بینا شیرت تا دنگ شیرت جوان گتنم ته اما نابره که مرو ابد نام مرو اقتدار ده هر هبه لیش بو کلم الله هست که وساطی شبو کرده که خراسانی سروک کی کرد وکی پیری خو ببینه سپاس راستی پرسین نفسی هنا زیده هنن لی مخابن ام لبر ساعته ما چه بون داوی دکن اره بود ساعته و نظام شیره که ما باشه یا مدخواست بلیزن هنک درجه از نهار بیجم زازده از بخوینم دبه هکه دستور هبه میتاته او باشتر تمام بخوینه باشه هم سپاسی خواه بکن و بکن تنازع قسمك جيب خوينا مش هالبستا قالك دريجة هالبستا كريم كرمانجة هون ببينين كودفردا باسا دل هنگي رومانات كي يك كليدرة كو جوخانة كو ما فوتوغرافي ويديتي او اینجا ممده لهنگ رومانا یاشار کمال چونکه کرده خراسان گفتن یاشار کمال کرده اینا خو اینجا ممد جی کرده جوت زانینته هلبسته که کو چوا هایا واج مهیا چوا هایا مجوانینه کو چوا شهید واجه هبون روجا و کو چوا هلبسوان وان هنه ناوه کچکا کوبانی الخوداتینه نامه اک بو خوده هلبستا کریم کرمانج سلاو خوده ازم کردکی بیمار جنش رستمم اره نوی زاد بیواره ناو گشت ولاتان ازم کevre مایی سینگی کلاتان ازم هنچل روجلاتان نابینی از لدو جیان دگرم از بس درست وکی کاله من سید رضا ساله جاره لمن دبرند سزا کوچا درجه دل دیروکه ما کانیا هلبستانه چیروکه ما لناو ربه ظلمه کو به منه هر کی دیگیشه دبه وای منه چاردور من تجی گرن خوده کو ارمان من گشت برن خوده کو اخی چقا سرند توهین لجوری تا آگدار هرچی سربوری به حتمی کو تو باش دزانی لور از بومه دار و چاردور من بور تو لجوری هایج حلبچی هبوی هایج مبو دست و کلمچی هبوی فرمان سر شنگال چندن خوده زانی چه هاتی سری آمده کشکه قوچانی کو او فریتن بو چه سزایی خوینا روبوس کی ریتن جیانم بو چورکک لهر در امبونی اینچه ممد و کلیدر بجنا چیان بخوینه ما خملین میته ما پرمانه لسر اردهین خوده دی ساجی پشتی بومه دزانی از بند تمه دیسانی از بند تمه بلومه تزانی بو قربانی وی خاکا قرار ام ببن وکی ناکا تو کو اوین خستی ناوی دلا دناو استرانه کی ده بلا تلجوری باش تزانی حالمه ویاج زانی کو لکی عالیمه اگر سیوی حتما افراندن تزانی بو بیورتو مشاندن دیز کتنا مالی me her çi birin nikajî ew xwedî malin em mirin ayetê Qur'anê kirin bihane paşî gotin cin bi mire birane xwînê me wekî çemî ser sînoran bûye xerîte ku diyar bi tûran bi dil negir xwedê demek gudar ke roj hejmêrê ku şewtîne bi êgir bihijmirin bila bi bîr bimînin kesê mirin
کسی بندان نینن بلا جارک ناوک جمه هجاران جزار تبگی جی گشتواران راستی خوده سلاف دما تبخیر ببخشه که من بندات نکرتیر جی وقتی که حتما افراندن دبینی که چاوان تیمه خاپاند نکن زانبم چتی سری من یان که جبیر کمه چتی دری من جبیر ناچه نا حضرت دلوان برینه که من خواریه جبوی وان همو بونه لو حیران و گورانی جزار ما دخوین نوی جانی جمع جان لوراندن و سری هلدان جنه ما جان لوراندن و سری هلدان میره ما بون چیا دیتن و دلدان خوده که نه من شو و نه روژه هینجی بهنا مالی مد سوژه اره خوده روژک نگی هیشته شوه بلا که تین امدمینن و روه اره خوده تمن دریج ببلا تو که زانی چی دایه ویدلا از بچک در باس کم زمان من کزانی زمان شاعر جزیر خانی زمان کو اوین تده کملی زمان ملواری جعفر قلی زمان سر و رمز هر اوینک قرار عاشقی مموزینک اره دبه میراته و از جوانا مزن بو مبوی اوین و جانا بچکی جر چن دشار ناب عرب و فارس و ترکان دیسا جی ام آواره بون گیر کن تو که پارک جی کریز امن او کانی دور جهاف ام چمن هل بست وصا دوام دکه تیدیتن حتی بیستن که چوا های جی خریبیه خویان ولات خوانه جی کو جی مانه جی کو بیری کرنه چوا های جی هنه او کو خانی دزانه او کو روبوسکی دزانه او کو امبیجن کوبانی دزانه چما antolojien Kurdi yani embejin Türkçen zamanzaniyen Kurdi yani embejin folklora Kurdi yani hamut işte embejin sosyoloji Kurdi çima ave kemasyan embejin alimu zanavu millete Kurdi Kurdistan'a navendi. Perspaz ben dileta hoş car ki din az xwazim le gorina kim havalan ku kay اخافتن خواستن لیدم نما جبروی من نکاربو او تشتکی لازم بس مستری دا گوتبا بهنک یک دقیقه آگاهی سر کرداکاد یوکی کرداکاد بریتانیا از بدم و ام کینن چه دکن ام وکسازی داوی 2019 ام سازی خواه باکن لبر كرد أكاد لألمانيا لجرماني بري هبو بيدف على الور هي راسي مجي وكرد أكاد بريطانيا يوكي مع باكر تدم يعني وكتورا أكاديميسيان وبروفيسيونال أبابن أم لمخابن بشانسي تم أباكر باشي وكورونا بالضغط هات بساجی سر جهان دیجیتال ما با زیده بازه سمینار و اکتیویته چکرن هستن می آرمانجن می مزنتر هننج بو پیش روژی راستی که کرونا بچه ما تنی بهیله ما کاری خواه بهتر خودتر بکن لی اف سريع سمينار مي اونلاين و بدومن دريزه دا چندين دن هنن بيجم مالپرا ما باجبنن و جور كارن سمينارين دن تعقيب بكن كو چتبه چواد به و يكشي داوي خوازم سپاسي خو ما مستسلم تمام بكم وقتی خوی قیمت دامه وقتی بو زیده 2 ساعت نها ما زیده جسد گرتنی رو راستی بله پرین ما پرتوک نخوندیه من هن بکنی خوندیه لی از دیسا ما همو دعوت بکم کم خواب بگیجن او پرتوکی او بخونن و سپاسی که تایبت جبو بشتارین ایروی همو پرسپاز بکن
بمنن بخوشی ده و حیا برنامه کی دن ببیجم اجی سپاسی جواتت کم کسین با صبراوان هک قصور کبل من نگرن شوا تواب من خوش بخیر وقت کی فرحت روبرو هب بینن جواتك يمكن شوا خوش